Znači, zašto bi neko zaokružio Most i na toj listi za Most i vaše ime? Pa ovako, moje ime je Ana Dudić. Ja sam 8. na listi prve izborne jedinice nositelja doktora Drage Prvometa. Mislim da svaki građanin koji želi promjene u ovoj našoj lijepoj Hrvatskoj, da će taj jedan glas koji da Mostu biti presudan. Ostalih stvari što se tiče, znači, od mene ili bilo kojih drugih kandidatkinja na listi, ja vjerujem da neće pogriješiti ni da zaokruži bilo koju od nas. Tako da, evo, nekako... A kako ste se uopće našli u Mostu? Našla sam se u Mostu kada je doktor Drago Prgomet se i njemu priključio, tako da sam, evo, i ja dospjela, ajmo reći, u ovu jednu nezavisnu listu. Da li se možete ideološki svrstati negdje, recimo jeste li konzervativac, liberal, socijaldemokrat? Ja bih ovako rekla da prije svega mi smo onako ljudi, ajmo reći. Mislim da treba biti senzibilan prema cijeloj situaciji koja je u Hrvatskoj. Te neke podjele unutar svako teži tome da se prema nečemu opredijeli. Mislim da treba samo poslušati ono što narodu treba, a to je malo bolje uvjeti za život. Ne malo, nego puno, ali evo. Ako vas izaberu u Sabor, za što ćete se zalagati? S obzirom da sam ja magistra inženjerka prometa po struci, evo, ja bi se možda voljela naći u tom jednom segmentu vezano za promet. Mislite glas po svojoj savjesti ili u skladu sa dogovorom stranačkom? Uvijek po svojoj savjesti. Uvijek. I što vam savjest kaže ako to bude izbor ili bolji premijer budući Zoran Milanović ili Tomislav Karamarko? Pa ja ovako 1/3 svoju opciju, pa ja se nadam, evo, da bi on možda bio bolji. Koji je to? Pustit ćemo izbore pa ćemo vidjeti, ali evo, kažem, kao što je kolegica isto rekla, i gospodin Karamarko i gospodin Milanović su na čelu svojih stranaka, imaju svoje rezultate iza sebe, tako da mislim da to više o njima govori, evo, nego što bi ja sad nekog od njih odabrala.